محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, nasab kita niyo ha pakarajaan na to ini, amo na in waktu puas maghrib, insyaallah ta'ala, ramikyan ni ring guru na to, amo in kagsuko sin waktu ini longta, tinako magparugay, itak-pitok bal ko yung guru mulia guru kalasahan, walo na ro yung kay Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Umatud naisab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Amin sa barang abutan sin suara ini. Pengajian bunga sin pag-iman
kawauntan niyo ring akalang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iban daing hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kakasin sinallahu ta'ala, in ayat yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat suratun najiat. Ayat ikakatluan tag-upat. Paayat ikakapatan tag-isa. Di hayat ini mga kakasin sinallahu ta'ala, ulung iban lasa sinallahu ta'ala ang mga manusia. Aula-aula na ang mga bariman usog, iban bariman babae. Mga anak po, magkarunahan kita ni ulong sintuhan. Ada po nin ulong sintaw, iwan tao, dagbus, darang. Magkarunahan kita ni magada kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biya sin pangagad, sin mga sila bariman usog, iwan bariman babae, iyalop nila in kabayaan sinallahu ta'ala. Sababtian to nila, in nagaamulahi sing kabuhi iwan kamatay, tunggal da in mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan to impangikatiban pangakad. Sin mga bariman usog iwan bariman babae, nagmanyatakan hakabuhi nila, hahinang nila, piyag-ammalan nila yung kabayaan sinallahu ta'ala. Wala sila imibog, sin kaiburan, hantara nila magkahin. Umarawa, in kaiburan nila, amin pagpaibog sinallahu ta'ala, nagpara siya Nabi Iban Rasul, nagbayta sing kaibukan. Mga kakasin sinallahu subhanahu wa ta'ala, kainghuwan tanim palman sin Allahu ta'ala riha ayat ini. Fa'idha ja'atit tammatil kubra. Nagparain Allah Ta'ala Nabi Iban Rasul. Impanagnaan Nabi, apo taniw Adam, tantu halawm simbay niya. Iwan pakagwa-gwaan niya. Diadahanin kaibanan kanabihan, tantu hakauman nila. Ada punin junjungan taniw alayhi salatu wassalam, naraak siya pakatan. Ilan nasi kapah, naraak siya sinallahu ta'ala kahinapusan Nabi Iban Rasul, magbayta sin marayaw hinangun, magbayta simmangi di manjari hinang. Mga anak po, dahil nga mga piyabayta sinallahu ta'ala junjungan na to alayhi salatu wassalam, amunin ayat ini. Balikan na to hasuratun najiat. Uno yung pabayta sinallahu ta'ala piya sampai marikato taniyo. Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
aun dumatong parakala dakula. Hikabin na sinamain anak. Kalupahan na si manusia yung pagtabang. Kalupahan na si manusia yung pagulong. Maita dumatong kanila yung parakala, wala, di maratong kanila. Mga anak ka po, aun na signal. Dumatong ing kiamat. Tamatul kubra. Kahalubiluhan. Maguno na yung manusia bang yan dumatong. Mga anak ka po. Karisa. Kasusahan sa lagu-lagu way makahalulay. Manita, sa laging kasusahan na katilingkal sin dunya. Way naman siya makapikil, way naman siya magpikil, sabab di nakugdanan pikilan. Dumatong parakala. Dumatong kasusahan, tamatul kubra. Uno yan, kiamat long sinara. Tiandas na kita niyo, aun na amiw kato taniyo, sin kiamat. Sabi hadag bus, way na inu-inusin tao. Magigil, tabi yaon gaman, magpukusog yung pagigil. Magtatakabur, gaman, biyadag bus, magtataon. Sinaon na signal, sinaon na amiw. Imbar iman usog, iwambar iman babae, tatap nagsasadya. Di sila kugdanan sing kasusahan. May ta sila rin kugdanan sing kasusahan si malagbo problema. Sabab wala nabutas in parsugpatan. Koneksyonan tara nila, iban sintuhan nila. Dumatong ini parsugpatan iban sintuhan, parsugpatan iban tao. Hiwin sin ama in anak, hiwin sin ina in anak, hiwin sin jantong niya, kaniya magmumus sabab parakala dakula in jimatu. Uno yan imbay pasin Allah Ta'ala hadlaw yan. Yawma yatajakkarul insanu ma sya'a. Katumtuman na lawong sintao ilnahinang niya mangi. Awala parimatungin niya way inu-inu niya. Piaratungan na siya signal, piaratungan na siya amiw, wayra inu-inu niya. Nawang dumatungin ini, yawma yatajakkarul insanu ma sya'a. Ingkatan di niya pagkakaran, ingkatan piamuting niya, ingkatan siuy-suy ka niya, pagkakaran niya na. Imbar iman, bangday nga Tuhan, asal 101% pagkakaran niya. Yawma yatajakkarul insanu ma sya'a. Katumtuman niya na may takulong na nakahinang mangi, may takuay nakahundong nag-igi, nagjangki, may takuay nakahundong nagtakabul, sin mataod nagbabayta, hundong nakaw. Mga tuwan, katumtuman na sin tiap-tiap manusia. Uno inahinang niya tara na iban sintuhan, uno inahinang niya tara na iban simpagkay niya, uno inahinang niya harap pabaran niya. Asibi iwan dakula. Katumtuman na si manusia. Manusia tuy ako ini.
may ta kuwala na hinang in palsugpatan hantara sintuhan sin maluhay hinangon. Tayo mga anak po. In parakala jumato. Tumtuman niya na inahinang niya mangi. May ta siya nakahinang mangi. Katumtuman niya ray sabi na hinang niya marayaw. May ta tiyo-tiyo dah. Urayan mga anak po. Na uno pa yung sumunod ayat. Wa burrijatil jahimu liman yara. Ingkatan tagamata. Bibilas iban bukun, buta iban bukun. Magmanyatakan na kakitaan nila na in jahim. In layon bang patta sa jari damugan tao. Sabang aktual na magdaurakan ng tao. Ininituan aktual na. Bukisan na sinallahu ta'ala in jahim. Wa burrijatil jahimu limay yara. Patampalun na, magmanyatakan na, kakitaan na sin mata. Way nabutahad law susungon. Way nabibilas hadlaw susungon. Masawa na impangita sin tao, kakitaan niya na inhinang niya. Hindi ko mga anak ka po. Puno yan, imbihan dagbus mga tuan. Kakitaan niya na may ta siya na hinang tao mangi. May ta siya nagmangi sin marayaw. May ta siya simulang sin aun marayaw. Wa burrijatil jahimu liman yara. Ipakita sinallahu ta'ala naghinang mangi. In susungon niya ibandagpakan niya. Na in mayta, way na pagsusundid to, way na. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po. Yari pa unwak turihil kato tanyo. Wala pa rin maratong mag-usos kita niyo. Mag-double time kita niyo umano pakabayanin sinallahu ta'ala. Aula-aula na magdaratong-datong kato tanyo yung bulan piyawidda sinallahu ta'ala yung karayawan. Uno pa yan yung biyayta sinallahu ta'ala. Paamma man taga na hisyusim manusia nang liulakad siya rin nga kabayaan sin Tuhan. Di siya makad sing kabayaan sin Tuhan. Iniakad niya simupo siya kan karun. Simupo siya kan Firaun. Simupo siya mga sila nagdaruha ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat dihil kanila. Nikmat kabuhi. Nikmat pangatud. Nikmat pagkaon. Nikmat katantan kauunahan nila. Piyagdaruha ka nila. Piyagmanja nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asaral hayatad dunya. Iwan pini nila in sin kabuhi diya dunya. Di nila agarun in atulan kabuhi diya dunya. Agarun nila in napsu nila. Agarun nila in syahwat nila. Agarun nila in pikilan nila. Sinin sila nagmalilla ipon sin Tuhan? Wala sila nagtaat pa Tuhan? Wala sila nagibadat pa Allah Ta'ala? Sin amot timpiag papanjarihan kanila? Sin indun niya ininukun paghulaan? Indun niya ini pagtanuman? Indun niya ini panghapit-hapitan? Wa asaral hayatad dunya. Pini nila na in lingkat in sarap sing kabuhi dia dunya
bukunin pini nila atulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Paman si mahasud si mahatinggi, fa innal jahima hiyal ma'wa. Impaghulaan niya. Apinal ka jahannam nasusulihan. Sunugon. Kayo impaghulaan kanya sunog. Manghindua kita niyo pa Allah Ta'ala sabab ang biyay ta sin Allah Ta'ala. Ama, iwan ina, iwan anak apo, mahinang duungol sinapinal ka jahannam. La takunu khataban linari jahannam. Mangayo kita niyo pa Allah Ta'ala wang mandi mahinang duungol. Sababin duungol sinapinal ka jahannam taong iban batu wakuduhan nas wal hijara. Akala makasusa. Sabi adag busoy na susayin taong. In nagbayta Tuhan di ayat ini. In naraat niya nagbayta junjungan alayhi salatu wassalam. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Palman yadto sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wajib na to. Dihilan halga. Ang pakita niyo makahinang uno tuuding kabayaan sin Tuhan, iwan uno inliangan kato taniyo sin Allah Ta'ala, sababing kita niyo ummat haulihan. In ummat haulihan, sa taod-taod, nikmat dihil kanila. Uno at yung sabab, hasupaya sila, kaluhayan magtagipon. Ang pasilari mamahil-pahil. Ang pasilari magligap-ligap. Di sila kalupasan nikmat. Di sila kalupasan umul. Di sila kalupasan uno-uno na karayawan. Ito mga anak po. Wa amma man khapa maqama rabbih. Ada punin mga sila nagmabuka. Nagmabuka sila patuhan. Inang nila. Indaakan tiangkisan nila inliangan. Karena piyag martabatan nila. Piyag respikan nila. Indeng hatuhan nila. Iwan sinaraat maun kanila. Iwan singinhawawaran nila. Wanahan nafsa anil hawa. Piyagtaatan nila in Allah Ta'ala. Iban sin Rasul niya. Iban. Kakausan niya. Yupuin nafsu niya. In syahwat niya. In pikilan niya. Daing hanap sumangi. Daing syahwat mangi. Daing pikilan mangi. Yagad niya. In ihdina siratal mustaqim. Yagad niya, insyukat niya pa Tuhan. O Tuhan na mo, tunyuki, ibang panduhin natay na mo, paraan mabuntun. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Intao yan bang dumatong in kiamat sa lago-lago, way kasusahan niya. Bang dumatong in adlaw ka na, way nakasusahan niya, sabab ipakita ka niya sa saat. In tao marayaw, ipakita ka niya sa saat, hari pa kawaan in nyawalihan niya rin nga jasad niya. In tao mangi, damit ko yan. Na, fa innal jannata hiyal ma'wa. Way halga sindunya mga anak po, lubuhon. Lubuhon sintagdapo. Ang pemano siya di makalubo. Ang naghihinangin tao. Autumikbam. Bang kamulong na mag-arut-arut ka po. Aon ka po. Ibuhan autumikbam. Baman na mo kam.
Miuwa intauhad tu, wala miuwa sindi nga Tuhan. Imbar iman. Asal nila tu piyag kakahagaran. Dahil nga sabab yan tu, mayroon buka nila. May taway buka nila, tiutukbal nila patuhan, ng kataan pakaradyaan nila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na, fa innal jannata hiyal ma'wa. In paghulaan nila, dunya, sulga dunya. Imanin paghulaan nila, sulga, hakkal haadlaw kana. Farman sin Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Yadto mga anak po in ayat. Mas nakitan niyo hadis sin Junjungan alayhi salatu wassalam. Pagpakuyag kato taniyo. Pagkaindon niya inibukon paghulaan. Pagibadatan siya, pagpamarintahan siya, simpamarinta kabayaan sin Tuhan. Bukon paghiluhalaan, bukon pagigilan, sa pamarintahan siya, simpamarinta pagkasilasa. Pamarintahan siya, simpamarinta mag-ampun iwan magmaap. Pamarintahan siya, simpamarinta magtulong iwan magtawang. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا ملكان يناديان يجمعان أهل الأرض إلا الثقلين. Baita dengan sahabat pilihan Abu Darda. Nagsabdalong niya injunjungan alayhi salatu wassalam. Dum iban adlaw, mahapon iban mahinaat, yan aun dua malaikat na nanawag-tawag. Sisintiyawag, manusia. Karungugan sin, katan harumi. Hindi da makarungog, manusia, ibang bangsa din. Mainkan sila yung piyatawag. Kunin pa tawagan yan. Ya ayyuhan nas, mga kamu panubo sina Adam. Bangkaw panubo datuan sina nakapu Adam tengugi. Magkahunahan na kaw sin panawag-tawag ini. Pagkain panawag-tawag sin tao, online, bukon online, tiyatay mo. Ya ayyuhan nas, yarin panawag-tawag. Tim mga malaikat, dumiwan adlaw, mahapon iwan mayna. Halummu ila rabbikum. Alupaniyo. Ay niutay kuring kabayaan sin Tuhan ni. Mga anak ka po, nanaykod na siya ni Mano siya, kabayaan sin Tuhan. Ayan na kabaybayan. Kitay ko rin kabayaan sin Tuhan. Nag-aatod sin kabayaan sin napso. Nag-hakhak kabayaan sin napso. Nagpasasarap kabayaan sin napso. Imbaran na to dua, jasad iwan niya walihan. Jasad sadyay niya lupsin tao, piyasaran niya walihan niya. Na, halummu ila rabbikum. Ay niyo lawaki. Ay niyo tay kuring kabayaan sin Tuhan ni. Pagtaat kamu kaniya, pagibadat kamu kaniya, biya simbar iman usog, iwan bar iman babae. Dahil nga tikmil panagnaan, milladun Adam, ila Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Fa innama qalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Ay kamu masasaw. Ay kamu maligat. Maita. Inna kasasaw hatao, inna kaliga patao, magpatauran.
Yan pa na siya magpataod, yan pa na magtitiyo-tiyo. Na uno yan tuan, makalla wakapa khairun. Intiyo-tiyo. Iagad mo yung kabayaan sintuhan, mamarahin na. In mataod, di akaron niya yung kabayaan sintuhan, nagmula na. Ang anak ka po, nagmula na. Mataod nikmat dihil sinallahu ta'ala, kaya mula ka niya. Maita, iyay kuran niya, in kabayaan sintuhan, iyalop niya, in kabayaan niya, iwan sin kabayaan sin pagkahin niya, lingkat pialingkat nila in dunya, sin ubos na pialingkat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ay niularakay na tulan sintuhan sinubos na riarayaw, ubos na kaya pamarintahan yan na yung sarap biuklad. La, kamanging kiyawakan mo tiyo-tiyo. Mamarahin na. Dahil sing kiyawakan mo mataod, taikuran mo na yung kabayaan sintuhan. Alaingkan, kiyawakan mo tiyo-tiyo, nakawak na kaumataod. Magduruhon yung dayaw mo, patuhan mo, iwan sin pagkay mo, ikaw na in sa rayaw-rayaw. Taniyo mga anak ka po. Yadto in hadis, panagna. Hadis karwa. فيقول الله جل وعلا في حديث القدس يا ابن آدم يا kau anak po Adam khalaqtuka wa a'taituka wa an'amtu alayka fama ja syana'ta. Ya, kau anak ka po, Adam. Ingat na tuod, ako'y nagpapanjari kay mo, paman sintuhan. Nakatanta nini nagkakahara, din nagpapanjari kanila, hisiw, Allah Ta'ala. Hikarwa, yabna Adam, ataytuka. Aon dihil ko kay mo. Indihil ko kay mo yan, bang mo piyarayaw, bang mo iyaga din kabayaan, kuri, kau magmula. Ikatu, yabna Adam, an'amtu alayk, yanugharaan ta kaurijiki. Inna sabbut yadto, pamaja sanakta. Uno na inhinang mo, kaya panjari kau tao, yun yung pagkamano siya. Dihilan ta ka, wala kaya rihila kay banan, yun mo, indirihilan ko kay mo. Yan o garaan ta ka ni matridiki, katantanya to, yun mo na. Mga anak ka po, injawab simbar iman. Injawab simbar iman, usugiwan bar iman, babae. Abad na kahakkat ibadah. O Tuhan na mo, nagtag-ipon kami kay mo sin sa rayaw-rayaw pagtag-ipon. O Tuhan na mo, nagtaat kami kay mo sin sa rayaw-rayaw pagtaat. Mga anak ka po, magkaunahan kita. Di nakaunahanin alta-mataon. Bang wala doon ing kabayaan sintahan hatauyan. Nagtatalin taulong saron yung pagkahinaya. Yadto mga anak po. Magkarunahan kita niyo pamaugbog. Biya sim pamaugbog sing kanabihan iwang karasulan. Iwan sim miagad kanila.
Aula-aula na injunjungan taniw alayhi salatu wassalam di tuod dumayaw inhummat haulihan ini. Bang nilari urulun, bang nilari hinangun, bang nilari agarun, inna hinang sinjunjungan alayhi salatu wassalam hamasan niya, iwan simasa si mga sahabat niya. Kabatukan na to dayad tuhon. Kaingatan na to dayad tuhon. Kakausad na to dayad tuhon, sabab maluhay na kato tanin. Naway may nikyaw ni tanin tao, wala sila nagihilas. Kalman sin Allah Ta'ala, Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Hikarwa suratul Baqarah. La rayba fih. Inhalawm sing kitab Quran yan. Ingkatan biyata sin Allah Ta'ala bunnal. Ay ikaw maghawal-hawal. Ay ikaw magduwa-ruwa. Ay ikaw magtudutong. Ubos sumung. Ubos tumaykod. Ung suraning ganhawabaran mo. Ung suraning kabuhi mo. Pakabayaan sin Allah Ta'ala. Wukon subay na sadyaon di magpagkasusahan. Ang pagkaumian utuan na mo. Way nakarakanan na mo. Ikaw rakuman. Mga anak po, kahinapusan. Kabtangan sin murid paguro. Bang magkabtangan ni murid paguro, pangasubo. Bang magkabtangan ni murid pangasubo, mga yo advice. Hindi itoan, pagamahan ng guru, may ingat pa kulong na rin haguro yao. Biya da kuman magpasaula-ula. Bang biya dalawang nasinbis sa raneyaon, maingat pa. Nga anak ka po, magtulong tabang kita niyo. Magganap diyan na pa kita niyo. Mag-ipusi-ipusi kita niyo yung mangiibuhit. Uning kabtangan sing muridyan paguro. Laong niya guru ko. Uno yung sarayaw-rayaw. Hinang bangko amalan. Kalasahan ako sintuhan hadunya iwan adlawakra. Iwan kalasahan ako sin pagkahiku dunya iwan adlawakra. Mga tuan bukunda mau ni tabuk kabtangan da. Isbiridan nas. Isbiridallah wala ta'isbiridan nas. Pakaya ing kabuhi mo hakakuyagan sintuhan. Ay mo sadya pakaya ing kabuhi mo pahikakuyag sintao. Ing kabuhi mo hakakuyagan mo patuhan. Bukon ing kabuhi mo, kuyag mo iban sin sila. Sin bukon ikaw yung nagbutang sin kakuyagan. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Na murah-murahan mga anak po, tub-tub na rin to. Miabot na in waktu na mo. Magtaayon kita nyo, pakaridaan sin Allah Ta'ala. Uuhon na to, inyawalihan na to. Uuhon na to, injasad na to. Ay na to, lupasunin dirihilan sin Allah Ta'ala. Tiyo, aula-aula mataod. Hipagtaat na to na kaniya. Hipag-ibadat na to na kaniya. Di da siya magpuhong karayawan. Ingkatan niya to. Kato ni ura katantan. Karunahan na to hakamuhi. Aula-aula karunahan na to adlaw ka na kana. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Wa an yaj'alana minal faizin. Wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم يا عليم علمنا
فإنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kayo mo inuwi pa ako nakaubos nagbang nakaw. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.